Díaghuit, dí smorghuit. Punches on Carol Sanandum. I'm will two gamar punches. Tá mé a fiawas a fad. Good maggot. Agus, good tá too fair. I'm shitting a brick in here. Eilis ní ridan na sanam dom agus tá mé go mágur a mágad. Well no, chun na fearing ar rá tá mé go fása. Cin fá? Ní le, bhfuil teson. Georgina, no what's the Irish for stress though? Níl sé taco fós. Níl. I mean, ní higann siad saoil na daoine ága, sa tá lán you ann. Ní le, teson. What's that? Caighdeán sin. Jagari. Bú fása. An bhfuil tú ag magad. Feig an cuairt an papa. Mar hampla. Martin O'Cahain. Se. Míle fáilte rót. Is mis se Catlíní Huileán agus seo taigmach díarmada. Fortú not ceartain cuí. Four. Imelda, inis an phríomhide go bhfuil an tús le Cahain díreach tacha. What? Lá mór. Lá an bhrechanis. Agus tá na drochtaí seo ag dul timpeall ag díal dógaí go thuscailte. Cad atá le déanamh iad is tuppa agus cad a fó fása a fólín. Pauline! Well, bhí mar seáil a réir agus rugad ar Eddie Sackville agus tá an bastard san ospidéal inis. Pauline! What? I enjoy home economics. Tánaíon tíoslum. Tánaíon tíoslum. Liar. Máirin ní ráda. Ceannar a ring Gaeilge na scoile. Agus sin an leabharlann agus tá teanglann in seo hain. Agus tá siomra na múnteirí hí sa bailach sin. Right, well, tá mé seomar agam féin inis deidim is tosnú ná. Ar bhiste leat chatlumsa. Agur maigad. Tá an tír na ling. Well, ar a laiad ní cíiríocha. Nis, tá seomra na scrúdú hís an seo. Jesus! Darren, please. I'm gonna fail anyway, so what's the point? Would you get into the car? I'm 18 now, miss. Seo listan na dhaltaí. Ó, har a bheith tábhacht. Ar level, gná level agus... Agus bun level, right. Se. Agus sinna méid. Farrier. Tá na hebhdach í titim sa cheantar seo level an nuas. Máire, beth an mark let up a second. Martin seo é síle a múnta réile Gaeilge tá. Tá práneach. No joy. Jesus, Mary and Joseph. Tá brónar amach ní bheith muinte tasí le dearna mar a chuúnis tá sé láthir. As láthir? Sé ar fe tamlín. Ó síla ní chinnéide sana bунsa. Mr. Murphy? Is this Mr. Murphy? I'm sorry, I see. Well, is Mrs. Murphy there? Thank you. We have a problem. Okay, Cunis inis. Hey, fuck, go. Fuck, tell me this. Go, fuck all. Ciúnas inis! Why me? Céim fá mise. Céim fá mise. Because you're next, that's why. Tá is dear. Good luck. Dí réit? Jeez, Meredith. Pauline Kelly is anam dum, agus tá mé jog blina jaig dís. Ó, bhfuil let's see she is. Ní mi an cé duine, you know. Tascam.
Ba cóir duine eile a bheith an seanis ach tá sé, well, tá níos mo Gaeilge aige agus... Ar bhiste leat an doras a húnó. Mr. Fólín, cad a bhfuilfas a chunúsaid na Gaeilge de cheantar féin na chochú? Gom leisce? Ní higann tú mé? No, tuig amach Go maith. So cad a bhfuilfas a? I me ceantar féin. Se. Postane. Agus, ga cúr a leann tú Gaeilge, fáin tú cúpán. An nuair a fáin tú fé cúpán, fáin tú tuaisceart Gaeltacht. Bastard! Éasca, stop an béile. Ein duine a dtír an béile, tá sé an áin lí. Fágaí Gaeilge sa fub, yeah? Pointí béir agus fáilte. Níl cad isteach ag daoine fiocht ag. Ólann tú go minic is dói? Me? No. Kaylee. Kaylee? You know, river dance. Kaylee. Ceis simile sin. Im a thorm féin. Tá an gála Gaeilge, tá an Gaeilge an a simil, you know? Ó is team go ólaní, tá sí ceir. Ach, ní mála an mocanílach, tá an mocanílach an áit ar fad. Is éisfid mé na smuointe, beag a catínte. A úsáirte, it másc na díine, mar úsáirte, agad. Ar ás? Dan bránach é sin. Cén sort duine éon fili sin meastú? Bhí sé tín go minic agus fuair sé bás. Right. Right. So, tá sí séranis. Where is he, Sandra? Sir, I don't go with him anymore. Méid til té a dúirtí. Ó, tá dogan agam go meid. An ceapan tú. Bé cócail a dúirtín. An i bhéid am i lán an is. Bhí tú rá? Rinne na dhaltaí siúd. Ó, Diana. Anna bhleasta. Tamtí bhaidir techt ar báil. An gredan tú. Bhuairt mé an gona cocí agus sin go Ó, bhfuil. fuór. Gur bí an mó díar a An té bhirtín. Ó, ní bhéid. Idir thum féin. Cad é an mó is fearr? An lehras. Well, any luck? No, no sign. Anam? Imeldaní Cosadic. Áit cónaí? Haine nád né, bort ar an trá, Bhaile Átha Cliath cúg. Dát a brethe? A sé o lás fed, mi bealtana. Chlán? Lan bhhain. Dearn na drifar? Iní. Gaeilge, béil, Mata, Alín, Eicnamíocht, Cúntasaíocht, Star, Tarólaocht. Prodigy, Primal Scream, Nearly God, Radiohead, Spiritualized, Jaluka, The Aloof, David Holmes, Lawrence Garnier, Fanta Baz, Christian Hurst, Jeff Buckley, Sneaker Pimps, that's about it, really. Mr. Walsh. I don't have all day. I'm not sure. I don't know where he is. Agus. Schmeichel, Neville, Pallister, May, Irwin, Beckham, Bull, Giggs, Sheringham, Cole, agus Tíos, Tatnaíon Tíoslum. Se fi mé sa Gaeil tucht riomh. Carótó? Hatan sé go mórlam. No. Carótó? Cúig mé le a cardda bhí an crack nóca. Nócha? Bhí an crack anna nóca. Cahat? Ó se teach an fearsaigh. An sin cumar go dtí an disco agus dálamar lína lemonáide. Agus nuair a stopán disco bhí tuairse orm so hit mé a chula. An sin gúisigh mé go tuban. Agus an sin.
Sorry, what was the question again? Ná go maith tú an réalta ólas ag dul rán is mo dheoig tú. Go maith. Well, sin é. Tá tú críne, s féidir leat imimecht. Darnóliacht. Go mliscin? Is matlum darnóliacht. Anyway, anis tá tú... Imríonn darnóliacht sa Bhaile Átha. Gach maid an dóirg mé ar seachta clog agus rit mé ar scóil. Riham. Agus tá mai toisan duine simplí ar fad. I want to lay low. Statement. On the turn for home, 2 furlongs to race and speed and Anthony Powell in the lead. From Derry Boyle in second, then Skyhard, then Family Way and Arctic Weather, Bank Staple from a long way back. Oh, thank you. Pottered. Sandra, point when you're ready, love. An gaban tú gúil daoine óga an léniú sásta? Tá. Go maith, cén fá? No, Níl. Níl tú cinnte? Se. Go maith, so cad a cheapan tú? Tá brán orm. Tá tá bránach? Anna bránach se. So níl tú sásta? Mister, I haven't got a clue what you're on about. Right, Kane. Ihe. Anim. Oh, no, Dalek is on Right, anish. Yes, anim. Right, Kane. Sin Pelador. Chapel. Is Malon Pel? No. Fan. Is Pelador iontach, mate? Fan! Your nickname? I told you, Roy Kane. Sap. Cod is anam Dutch. Je suis Timothy O'Donnell. Je suis très bien, merci. Right. Where is he? Cyn chaf amser tagad? Oh yeah, I know that one. Tá aimsir go maith agus níl sé fluch. Agus cad a dhéanamh d'athair? Gach seat an tain sé go dé an office an post. Far a fuist, ne? Tain sé go dé fear an post agus tugam fear an post airige dó. Agus tugam sé an tairige do mawami agus tugam mawami anna tairige go dé an chapdarg agus an sin déanamh sé an duine. Aaron Murphy! Get into this car right now. Do you hear me? Mal? Yeah. No, Piao. Come on. Gus cad é sin? Don't tell me. Pass. Fuineog. Fuineog, Jesus, I knew it. Fuineog, that's desperate, isn't it? Agus cad é seo? What, Honduras? Se, Honduras, se. Listen, I get the message. Well, Toga Bogey. Snobby Don, huh? Right. Paris J. Do you get? Is me rich? Cut to wood? Tommy and Seanish. Kid? Darna Marcus and them. Éiríonn. Éiríonn? Osláthar, se. Nis work, ní féidir leat teacht nó imacht in óras mian leat. I mean, céin bhaile? Go liscil? Céin difric di aine si. Ní higgam? Sin é, ní higgin tú. Ní higgin aine. I just don't... Ní ecam an fánaí smá, all right? Anis, tá tosaí gaire drach. Okay, look. Tá brán orm. Náire orm. Tá mé up mí na déag dís. Rugga agus tóga mé am lá clia. Tá mé sa séú blian ar scóil. Tá mé am a cónaí
I Quaig shocked bPobalscoil na parka. Is counter cúna. Is counter on Chevilda. Agus Tommy Hismahori Trace. Tommy Hismahori Trace British Suez. So, I'd lay for me Don or Rudder King did? No. You leg raw. Sinead saw ya. Sinead. Sinead. You okay? Yeah, tore out. Tá sé hart. Tá sé hart. Am I cup an téad? Bhain bheith. Bhfuil tú ceac go leor? Ó cai mé ameacht. Ein trúir. Ní hiigim? Má, cuisach, lag, nó go donna. Jaidir lo go léir. Slán bháile. Cadê? Adios.